نهاجي برخود ما جنب ريز حسن رمزي برپرسی راگاندنا انا کساجه بجار قامشتو به امره دا کم بهتر نهی بخنا سر جوینا انا کسا به دیوید براونشتاین رو هروها نواروکا جوینا انا کسا دوجی ما مست حسن دم باش بریا حمود شتکی نواروکا ایرو یا جوینا آنلاین نبرا دیوید براونشتاینو سروکاتیا انا کسا دا چه تدهات گوتویش کرن اگر تو نهی بکسر نواروکا دست بکیدا ملي دنباش تروش تماشواني هجارة جالاكس باس براستي بشتي هاتنا باليوزي امريكي لدبري لسر دا خوازاوينا هفديتنا كاتا بيكانين دوی هفدیتنی در لسر پیشوختن سیاسی و بارودوخ سیاسی که ایرو دبر تیرا در باست بگشتی هر و هروشا سوری و دورین کردی تایبت لسر دانوستان هات سر کرن و ها چاوانیا گفتگوان وری بردوام کرن مش اجلاین خو وکو انجمن اجتماعی کردی با بخیر هاتن بالیوزی امریکا کر هر و ها دوی ماویا دماکو شوي وكو اجازه كياجي شوي ولاتي خوا قال لك بن بيكرين هات نكرج لاين هيز سر بياديبا در حقي هافال ولا ينجرين انجمان الاجتماعي كريدا مجرى جارك اللي تكسكر اب بن بيكرني هنا اون ودبنا ريجر بيشيادا وستاندنا ودفيكو او وثيقاكو نبرا مدهاتي مذكر بنابي وثيقه ضمانات دفي سينورك شباب بن بيكر وردانين داكو امكار بن درباس وين دان وستاندنا باشا ما مستا حسن زي خال بخال بيدا بيم درباري بجيكرنا ووثيقه كنت بحث كر براوندا او كوشش خالان بيك دي كويدي بن بيكرنا انا در حقي انا كسدنا انا كرنو هر كسك بن بيكرنا بكي كنا برا مظلوم عبدي وديفيد براونشتاين ده هادو كان امزل سكرنا ودانا انا كسي هر كسك هر اليكو بن بيكرنا كر سر غهنه وري اشكار كرن في بارده برسبا الي امريكي شو ديفيد براونشتاين بله برد دیدنا كنا برا انجمن اجتماعي كردي والباليوزي امريكي وهروا فرمانده قصده یک داخوازه حکومت کرج بوک بردوامی دانوستاندنا او خالین ناکوک دنابرا مو و پیاده یعنی پارتین پیانه دا هر شش خالی کو تدیار کری یک جوانا هد لشکریا نچار خوندن یا دی گریدانا و پیککیبا یا عقد اجتماعي او كسين هبال ولا ينقريب انجمن اجتماعي كرديه وحتى انها بيسروشون او ربانين القلوه دفيج جار اللي بيساوري ديار كرن هروها كار سياسي وخباطه سياسي وجالاكين وركن آزاد بن وكسك نوي قرتن لديف إنه ولا نرينو بيرو بوش ما مستحسن طب خو قلت جوكو دما بالوزي أمريكي بقرها بولاتي خو قالك بن بيكرن درما في أنا كسيت هاتنا كرن درباره و بن بيكرنا توازن برسبة ديفيد براونشتاين بزان بم كو بندك جوان ريكرتنا براودان جو وثيقة يا ششخالي او کسی کو آلیه بن پیکرنا انجام دیر سر راگهانی وری اشکره کرن و وری خویا کرن جرای گشتیره کو اف کس ریگریله دانستاندن کردید که دورده درباره بن پیکرنا انداز چه هاته گوتو بیش کرن برس بالی امریکی بله افدیتنا یکمین بو سر داخوا زایو پشتی کو وگرا ناوی لدبر یعنی هاتناوی سوریای افدیتنا یکمینا ما جرى تكسكر انه بن بيكرنتين كرين دفي ورا وستاندن داكو ام كاربن درباس بن دانوستاندنا حتى بن بيكرن وتشتك رياري كو ايروبا كي بياديدك الجمع وجهه الجرانيه به وابي ريكر بش دانوستاندنا ما تكسكر يا وبيونديه بردوان بحضوره وديتني دي بحضوره شي بن دماوي دمي ورد ديتني ورد اما قال لك زنال بكن لي وقت بوتين ديتنا يا كميل بن ما تشتي خدانيا كشابدو وربشه سياسي بشتيه ودمرت رضا باص بالسرونا اخفتنا هذاك دوسيا قرتيان ما مستا حسن تايبتي هر بينج اندامنا انا كسي قدام كارم بيجن بهتر جمعه او چهاتا قلت بيش كرن بتايبتي هاتيه بلاف كرن هاتيه قوتن كو بيدي او بينج اندامن انا كسي كون هر جمن شش بون يكسر بس هاتا بردان او پنج کس لهمبر
ئەندامن خۆک و لە هەولێرێ هاتنە دەستە سەرکردن لە هەمبەر وانگرتنەوەکو و ڕەهینەت وردا بوو بنچاوکریان گۆ دەستە سەرکردیان و کە ڕەهینە ینی ji hedê binçavkirinê û desteserkirinê derbas bû bûye rehîne wilo tê gotin aliyê Amerîkî derbarê dosya girtiyan we çi divir de gotû bêj kir me bi rastî berî dîtine jî têkiliyê me bavdora hebûn tema heta li Washingtonê jî destpêka girtina hevalê me دوێ کاتێ لە دوێ demê de me navê dana balûzê Amerîkî û her wiha nerazîbûna xwe û ew daxuyaniya ku me derxistî ji ser girtina va hevalê me bilpêkirina kirin û kiryarî hatin kirin me tev radestî wa kirin û di hemî danostanê ku em dîtinê me şanderê Amerîkiyan ji bi Amerîkiya re em tekeziya va tişta dikin belê ewana li gor berdana yek endamê me ya Encumena Niştimanî Kurdî ewa gotibû û girtina wa yek jê ji bo re hûn hevalê pede kesê ne ya dî hûn girtine beramberî kesê ku hatine girtin li Hewlêrê lê em tekez dikin takî dikin girtina hevalê me intîqamek siyasî ye ji ber ku ji bo bîr û bûşûnê xwe ji bo nerînê xwe siyasî têne girtin li aliyên PYD ji ber ku da PYD de yan jê PYD ku îro roj bêhtirîn kesin di nav de hene yan jê şepolek heye teyarek heye ew teyarî ku naxwazê tevgera siyasî Kurdî bigihêrê keftinekê û em karibin dilxweşkirinê û dilê miletê xwe rehet bikin ku em karibin pêşa rojê de berevaniyê dibrin mafê miletê xwe de bikin ew kesê ku naxwazin dixwazin dema dêgirî bikin hêlin ku bigina ermacê baş ez ê bême ser danûstandina behsa demê dubare destpêkirina danûstandinan hate kirin yan na danûstandinên Kurdî belê ême ba me ev kiryarê têne kirin divê were rawestandin ev kiryarê têne kirin ew nadibine rêgir li pêşiya danûstandine lê di navbera me û şanderê Amerîkî de wekû daxuyaniya me dijî hatî kirin hatî diyar kirin wê peywendî û têkilî berdewam bin û dîtinê di pêşerojî de wê dîtin hebin ji bo xatirê ku em karibin rê xweş bi zemînekî saz bikin da ku em karibin dest danûstanê xwe bikin باشە مامۆستا حەسەن زێ بێمە سەر ناوەڕۆکە جوینە دەهەیە ئەنەکەسێک و درێژ پێدەرە جوینە هەفتەیە بوری بوو هورگولیان وێ و چ تێدە بریار هات نەستاندن جوینە دوهدا مەلێ وەکاکو دیارکردین جواتە گشتیە یا ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی بوو پێویست بوو ئەو جوات وەرێدا لەدار خستن گەلک کار پێشیامە هەبوون چێ دڕەشە عالیە سیاسیدا چێ عالیە ڕێخستنیدا هەروەها ئەم بەر و کۆنگرێ چاران یە ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی و ئەمکار بن کۆنگرێکی دارخن پێویست بێ لە گۆر دەماک و ئەم تێدا ئیرۆ کار دەکەن ئەمکار بن ئاستێکی باشدا و کارێ ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی بەهێزتر و ئاکتیڤتر بکن دوێ دەما وەرێدا بەرەوەیەکی ژە دانین لێ پشتی وێنارە جوات داوی نەهات بەردەوامیە وێنا دوهین ڕۆژائینە هاتە دانین بهترین تشتێ ماین هەنێک ڕەوشە سیاسی و ئیرۆ ئەم تێدێرە دەرباست نەمازاک و ئیرۆ گەلک ئێریش لە دەبەرێ کوردستان لە کوردستانە سووری تێنەکرد چل تەمەر و چل دەبەرێ دین تێنەکردن ژ ئالیێ فرۆکێ فرۆکێ ناوێ دەروونەیە کە ناوێ لێتکردن ئێریشێک و هاتنە سەر دەبەرێککردن هەندێکی لاوازی دەبێت پێکانین گەلک دەبەر بۆمبەبارانی هات دەکردن بەتایبەتی تلتەمەر و زەرگان دەبەرە زەرگانێک و نێزیکی حەسەکێ و سەرێکانیین ئەوە ڕەوبێ ڕەوشە هەنێ هەنێکی گرژینی و مەترسیک لە ناومەڵەتی کوردە یەک سەروێ هاتە ڕەوساندن یادی کارێ ڕێخستنی بوون دو کۆمیت هاتنە پێکانین ji bo ku ew partî û rêxistinên sivîliyek û nameyên xwedan ji da ku teblî Encumena Niştimanî Kurdî bibin û her wiha partiya ku nû hatî danîn bi navê partiya gel û rewşa ku nekokiyê nebera wa û layek ji hevalê me Encumena Niştimanî Kurdî de ev her du komît di mawayê mehekê de wê li ser rawestin û biryara ku ew bistînin wê ew biryar wê were cîbijî kirin û berda
بەردەوامیامە ئەبوو یادیشی کۆمیتێک و هاتن پێکانین ji بۆ نەرینە سیاسی و هەروەها پەیڕەوانە خۆی یا نیزاما داخلی ئەو ژی کارێ خوا دەکەن ji بۆ بۆ ئەمکار بن پشتی بە هاتنە با پارتیە تەبلیوە لە ئەنجومانان نیشتیمانی بکن و من رەخستنی سیڤیل داکۆ ئەم بەر و کۆنگرێ خۆی چارە هەرن و دەمەکی دیار دوێ دەمێدا ئەم دیار بکن و ئەم دامزرین دەمش بۆی دارخستنا کۆنگرێ چارانی یانە کەسی هاتیە دەستنیشانکردن زووترین دەمدا دەما و کۆمیتێ مەکاری خۆ بەردەوام بکەن یانجی کاری خۆبداوی بێنن و کۆمیتەک هاتی ئاواکردنش بۆ دانینا کۆنگرێ مێ چارە نێزیکترین دەمدا ئەمێ کۆنگرێ خۆ داخلشەوە گەلک سپاس ji بۆی برێز حەسەن ڕەمزی بەرپرسە ڕاگەهاندنە ئەنەکەسێ ji بەژارێ قامشتوو کتم ڕەبووی